heute den Livestream. Da je niks not tvoja. Dajcie mi tam zade jen sejch, aber kak. Dobro večer, ljube dame, ljubi kneža. Ja so jara veselu, zo je naša žurla tola dość dere pelnena. Ja poprom cu započeć z jednym postrom, aber z jednym dżakom, što je hewak přece cyle zade. Ale dokiż mam ja wam dżęca witać, co ja tola najprede so dżakować pola zariadowario, respektive noszario, tutoho riada, serbska debata. A to je na prvním místě Sakska krajna centrala za politické kubwanie. Dżęca je knis Döring tu, a bude też niekotre słowa prajč. Proszę prajče też kniezemu doktory Löfflery. So, also nasz dżak, so tuta debata je tu we Łużycy można, also żeby to organizowali. Ja so podziękuję pola redakcję serbskich nowin, szefredaktory kniezy Braumane a swoim jeho sobudżywacym. Cyle dere, so nasze nowiny są so tu tak angażowali, a na 4 miejsca tute debaty, znajmniej tu organizację tych debatów przeuzali. Przy obsahowym przygotowaniu dżęsniejszej debaty je Serbski Instytut sobą skutkował, to je cyle jasne, dokiż je tutun tema też jeden przedmiot naszych przepytowań w Serbskim Instytucie. Służa dre naszym śledzeniam k przyrunowacy, also k naszym śledzeniam k temie przyrunowaca mężczynowe śledzenie. Myślicie na dzieła na przykład od Ludwiga Elle, aber Fabiana Jakobsa, aber też Jean-Rémy Carbonneau. Druga przyczyna je, że je niekotre lata pola nas Leo Szatawa skutkował. On je poprom w swoich latach w instytucie nasz fokus na tuto europejskie mężczyzny przywrócił. A trzecia przyczyna je, że pola nas instytucie z lata 2015 śledzi dzieła knieni Jana Pinosowa. Ona je stawiznarka, a je promowała k temie stawizny zajesznych hibaniu wo szkit przyrody w krajach w czeskich krajach. A ona je so jako w swoim prvním projekcie, sledžerskim projekcie winowała temu zjazaności tutych zaprzyjaciół, što to poprom je, mężczyznowe śledzenie, mężczyzna, polityczna moc a przyroda. To je taki cirożk, a te rezultaty tych, also tej śledzerskiej skupiny jsme mu wozewili tu w tym zjazku naszych spisów Minderheit, Macht, Natur, Verhandlungen im Zeitalter des Nationalstaats. A cyle jasne są tam też niekotre nastawki z perspektywy indygenych
autorku, respektivne nekotre nastavki, kiž so vinuja tutim zapřiečam a tak dalje. A tohle bude ona dženca vás přes večer věst a tuto debatu navěst. Najprve bude ona pak nekotre slova k tym najważniejszym zapřiečam prajč. Ale ja vím, so kněz Döring jo čaka a ještě nekotre slova praj. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen der Landeszentrale möchte ich Sie nach diesem wunderbaren Eingang, von dem ich leider höchstens 1, 2 Worte mir halbwegs zusammendenken konnte, herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wir in Kooperation mit der Sorbischen Stiftung und der Sorbischen Zeitung, der Stiftung für das sorbische Volk und der Sorbischen Zeitung diese Veranstaltung organisieren können und freuen uns auch sehr, dass es bei den Debatten, die auftauchen, immer wieder um das Essentielle geht, denn das ist ja letzten Endes das, wofür wir uns hier auch getroffen haben, nämlich das Weiterbestehen des sorbischen Volkes mit seiner Kultur, mit seiner Sprache, dass das erhalten bleiben kann und wie es erhalten bleiben kann, darüber muss man debattieren und ich glaube, dafür sind diese Veranstaltungen hier ein guter Start oder ein Weiterführen im besten Fall. Heute freue ich mich sehr und möchte mich herzlich bedanken bei Frau Dr. Hose und dem Sorbischen Institut, die die heutige Veranstaltung maßgeblich organisiert haben für die 3. Veranstaltung der Serbska-Debatte und möchte jetzt gleich an Frau Dr. Jana Pieniosova weitergeben, die einen kurzen Vortrag halten wird. Ich vermute, es war vorhin schon kurz gesagt worden, ich weiß es nicht genau leider. Ich bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Anfang. Za niektórych je to mieznik. Mieznik w boju przeciwko dyskryminacji, rasizmie a namocy, których sú ich predovníci w związku z europejskim kolonializmem počerpieli. Za druhých je to právnická kategoria. Kategoria, ktoraž pozdatne možnosť skýči sej právo na kolektívne samopostajenie žadať. Rečimy o indigenicze, dokładnie o prawnickiej kategorii indigeni lud. Je to pomiernie nowa kategoria międzynarodnego prawa, któraż je w wiestym, historycznym, ale w wiestym geografiskim kontekście nastała. Smysł dżęca też tu zeszli, co byśmy przepytowali, hacz moglo se tute prawnickie zaprzyjecze na drugie historyczne konteksty a konstelacje, mianujúce na menšinové sytuacje w Europie, konkretnie na Serbów, rozszerzyć. Vážení hostčo, lubi přítomní, witam też ja was wszystkich jara wutrobnie na dżęsniejsze zariadowanie. Na podiu budeme mieć 4 hostci, których chcecie mieć sobą a z nami do żywých rozmowów przyjść. Chcemy wyjaśniować zaprzyjecza, któreś używamy, albo byśmy mogli używać za polityczne a prawnickie położenie Serbów. Do toho, co wam nasi hości przedstawią, dovolcie mi niektóre przyspomnienia w stawiznach inicjatywy, która chce kategorię indygenego ludu za Serbów używać. Potajkim w septembru lata 2019 by serbski Sejm Związkowemu Knieżerstwu żadanie sposredkował dojednanie o domorodnych a w kmienach żywých ludach w niewodmyślnych krajach, tytuł tohoto dojednania, skrótka ILO 169, podpisać a Serbów jako indigeni lud w zmysle dojednania przypoznać. Co daje ILO 169? Tute dojednanie było 1980 od Generalnej Zgromadzizny Międzynarodnej Dzielowej Organizacji ILO, International Labour Organization, skrótce ILO, schwalene.
Ponebum jestem do dżensniczego od 24 států ratyfikowane, a so husto jako ILO 9 a 60 pomienuje, dokiaľ je to 109 a 60 dojednanie od založenia ILO. Hač do dżensniczego je toto jenička medzinárodná norma, kotraž indigeným ľudám právnice zviazovací škyt a celý riad základných právov zaruča. Dojednanie adresuje globálne tajke skupiny ľudov, kotrež sú kolonizácie a rasifikácie přes Europianov dla nesmierne horio počerpieli. Dojednanie je medzinárodne zviazovací dokument, ktorý spýta všetkým pádám na zhonenie kolonizácie a rasifikácie po celým svete odpovedovať. Rozsud o tým, hač je skupina od dojednania potriechená, tvorí sa na základe katalóga kritériov. S tym ma zaručené byť, že môže sa dojednanie tiež na tajke skupiny vobydlerstva, sú globálne rozšíriť, na ktorých začas schválenia myslivo nebu. Tuto pozdatnú otevrenosť definície indigénneho ľuda a priľúbenie, ktoré ILO 109 a 60 skýča, mianujúce medzinárodné právnické garantie kolektívnych sociálnych a tiež kolektívnych ležovnostných právov. Niektoré osoby ze serbských politických, ale tiež vedomostno-aktivistických kruhov převzachu a jako politický program sformulovachu. Miestimný vieršk, tole som spočátku už naspomnila, tvorí žádanie serbského sejma na zviazkové kniežerstvo z leta 2019 ILO 109 a 60 ratifikovať a Serbov s tým jako indigénny ľud pripoznať. 2021 a 20 je zviazkové kniežerstvo tuto dojednanie, ILO 9 a 60 podpísalo. Ratifikácia oznamenie, že zakončenie iniciatívy, ktorú biežte strana SPD a strana Zelení, hižo v lete 2011, to reka 10 let do toho zahajivo. Ta ratifikácia nebie odmova na iniciatívu serbského sejma. V debače vo schváleniu, kotraž odmieva so 15. apríla 2021 v zviazkovým sejmie, Serbia žiadnu rolu nehrajachu. Vedomostná služba zviazkového sejma bie na prašenie, hač sú Serbia v právnickým zmysle indigénny ľud, hižo do toho odmluviva, rozjavniši so, Zitat Niemce, sorben und wenden, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, nicht die Voraussetzungen des Artikel 1 Absatz 2 der ILO-Konvention 169 und auch nicht der anderen Definition eines indigenen Volkes erfüllen dürften. Formulácia dre pokaza zo Serbia v právnickým zmysle indigénny ľud nie sú. Pak na druhém boku a po serbským sejmie pak nałožovanie kategórie indigénneho ľudu tiež kategorice v uzamknienie nebu. Znajmenšia v príchode. Na leto 2023 vospětovaše serbský sejm svoje žádanie Serbov jako indigénny ľud pripoznať. Tež tuta iniciatíva pak vosta de facto bez odmluvy. Významné za nás dženca je, zo idea pripoznávania Serbov jako indigénny ľud tež miez Serbami
so rozšírila abo zakotvila nie je. Čeho dla nic. Jedna z przyczyn je Čeža są w tych zapřiečach, do których je ta idea zapołożona, orientować. Štuhižo wie, što je ilo 109 a 60, które stawizny steja za prawniskim przypoznaczom indigenych ludów. Jak so indigeni lud w prawniskim smysle definuje? Štu garantuje kajškuliš definovaný škyt, s ktorými s Čechami, za koho, što je kolonializm a tak dále, a tak dále. Prašenią je wiele. Też w nadpismie częstniejszego zariadowania stoi praszenia, jak znato je sada z praszakom na koncu, porno dybkej, kiż sadi skunči a porno buvołakej, kiż wyrazność wuprajenia stopniuje, prosi praszak do rozmowy. Wieselu są nitko naszych hostci na podi prosić. Witajcie, proszę ze mną knieza Hajka Kozela. Kniez Hajko Kozel je prawiznik, politykar, przez mnohe lata zaposlan strony Lewica w Sakskim krajnym Sejmie, dżeńca tule jako człon serbskiego Sejma. Witajcie. Knieza doktora Detlefa Reina. Możu was prosić stać na podium. Dr. Rein je jurist, niekdyszy ministerialny rada Nuckowego Ministerstwa a człon poradżowacego wubierka kramikowemu dojednaniu Europejskiej Rady za szczyt narodnych mniejszynom. Knieza profesora doktora Leoša Šatavu, proszę. Kniez Šatava je etnologa, zorabist, z Čežiščom etnické mjenšiny v Europie, profesor Karlovej univerzity v Praze a univerzity Svatého Cyrila a Metoda v Trnavě. Last but not least, knieni Judith Šoučinu. Knieni Šoučina je diplomová psychologowka, hać do lata 2021 nawodnica mięczynowego sekretariata 4 autochtonych narodnych mięczyn a ludowych skupin niemskie w Berlinie, dżeńca tu jako jedna czelka domowiny. A nitko trebamy ten pult precz. Also, witajcie jeszcze jeden raz na podium bez pulta. Judith, ja bych chcela z tobą započeć. Jako bywsza nawodnica mięczynowego sekretariata a jako aktualna jedna czelka domowiny macie wiele nazhonieniów na polu mięczynowego szkita. Tyle dzieło se żada ideje do politycznej areny przynoszować, dyskutować, zakitować a wyjednać. Nadal, kiż nie je przeco jednory. Byście nam mogla dohľad do waszego skutkowania dać, kotra powołanska pozycja albo funkcja je wam dotal największy swobodny rum za zoprawdzenie ideów, namiotów a żadaniów w obluku mięczinowej polityki skiczyła. Dobro jutro. Spravno vodmo, noch zu schön im Short am Zapačinat, ale
prašene odmoviče vizo jara češke, dokiž kojža dživavošć, kotu smo dotaj mjeva, mi jeszcze svojske užadanja, a svojski obvuk. Dženca sam jednačeka domovine, a fokus leži v osebe, also v obhodže na serbskim ľudže, a moja dživavošć do toho v menšinom sekretariače bi dživavošć za všetke 4 národne menšiny v Nimskiej, a do toho sam moja nazornjena romadžic v modžine europskih narodnih skupin, tam sam ja iže jako mladostna aktivna bila, a sam zeznala nic jednostavne menšine v Nimskiej, ale v obhodže v celej Európe, tež to rozžile menšinov a všelakých národných skupinov, a potom vizo tež v fuhen nazornjenja na polu Living Diversity, aber musimy działać w wszelakich projektach Europejskiej Unii. Ja si myślę, ja sam miała tu szansę moje nazwy naczynić, które dżęca jako jednaczeka domowiny mi w obchodzie pomaga, też przyronować moc, a też zrozumieć, że my stemy, aber co je trzeba, żebyśmy to, co si żadamy, też w obchodzie przesadzić mogli. Ja mam jeszcze jedno pytanie za was. Byście li dżęca jedną naprawu w obluku mięczynowego szkita zwoprawić mogła, która by to była, a czego dla? Znano, jedna, za wiele ludzi znano nic tak ważna, ale jedna mała je zakon k zmieneniu prawa swojbnego mena. To je zakon, który je so nazbožo przesadził, respektívne opak w mediach so praje, że je so hižo skvalil, a leži poprvom v poslednji fazi v zjazkovem sejme, że bude so przesadzić. Čo, ale ja tuto vecku prajo, sprina, dokud so prašala, že sem ja ti sobu dělo, a na tutem procesu bych sobu zapšijata, a to je zakon, który je znano treba 20 let, żeby so przesadził, albo 15 let. Knes dr. Reinbiet tam je ważny inicjator na tutem polu. My znajemy tu broschurku, der Anspruch der Sorbinnen auf den weiblichen Nachnamen. A v medijah so usto skruči, a pravi, a to je jenož zmena toho svojbného mena od Nemčine do serbštine. Što pak za tym ci? A kotre možnost, če my s tutim zakonem máme my tu možnost v obhodže našu serbsku reč do središća přineš, to môžeme tež nic jenož to žony, te pravo dostanč, ale tež kotru rolu raje to za dječi, za svojbe, a tež za tu pisanosť, kotruž mu tam my máme, ja som si prava, ja budu te prina, kotruž budete meno zmenič, also nic za prina, ale ja budu spytać moje meno zmenič, dokud mám všetne tu diskusiu, ja nechám so obskoč, jako Serboka z niemskim menom, ja bym wszedł o tym przemyslić, choć ja rekam Judo Czočina, albo Šojce, jako iże dziem przemysluju, smiem ja nek serbsce podpisać, choć ja to tu kilo nie smiem, dokąd to prawnicy nie zapołożone. A sind die Diskussionen immer in Berlin, nehmen Sie doch einen Künstlernamen, das ist doch vollkommen in Ordnung, was wollen Sie denn? Ja sam všetne voto vojovala, a sind die drude z moje menom šla nuc do ministerstva, a nisem nuči šla, dok so v personalnem upokazu imeli Šojce z tega. A sem ti že slušala od svojbo, kotruž preja, ja noch zu moje meno dač serbse pisati, so one ne bi imeli negativne diskriminaciju dječi, serbského menadla, a ja si přeju, že to je na samozrozumljivost, že môžeme naše serbské meno všuďom užívať, a to je to jedna naprava, ktorá mi opravdu vážna. Ďakujem som. Kniežiš Šatovo, vy ešte jako Sorabis, mnohým v publikum je znatý Zuzana Hosina, je to již u nás vzpomněla, vy jste tež podle nás v Serbském instituče dělal na koncu zajšlého let stotka. My vás známe tež přes vaše mnohé spisy. Vy jste přes dobu více hač 30 let jste situaci menšin po celé Evropě v sobě pak ty Serbo kečlivě sledžil. Które aspekty przepytujecie, które specyficzne aspekty przepytujecie, a z której przyczyny, gdyż etnicznie definiowane mniejszyny w częstniejszej Europie studujecie?
No, děkuju se. Kajście hižo prajva. Já se v mojich slídeniach lidžesatky dlouho hižo měruju na obkrižbovanie situácie etnisko-rečných menšin v Európě, nic jen v Európě, na druhých kontinentách tež, ale o sebe v Európě a o sebe mě zajímuje taký přirunovanský studij, jak so situácia v ktorém regione, podľa ktorej menšiny vúriva, hoďa sa nejaké poušitkovné tendenci zapopadniť, alebo tež nic. A wiezo, wiele je tole tež na Serbov mierjené. Přirunuje se Serbami, čehodla so nešto radži pola Sámov, pola Valízov, pola Baskov a ve Serbach nic. To rekazo ja spýtam nic jen než takú čistú viedomosť činiť, ale tež viesty aktivizm vúkonieť vo sebe na tým revitalizácijským polu. To reka, ja so pracujú o to, zo so te menšinové reče vuchovaja a zo so po možnosti samo revitalizuja. To je za mne vážne, nic jen než ryzy akademicky slídžer byť, ale tež než to na tú tým polu praktisce činiť. Tež za vás dvoje prašenie ešte. Z vašeho vida jako etnologa, jak je to situácia menšin v Európe v minjených 3 desatkách zmienila? So polepšila, alebo... No ja by pravil, ona je so polepšiva, nastupujú te právnické věcky. Te zakonie, všelejké konvenci, charty, to je nešto, štož před 30 letami ještě nie tule bylo. Na tým polu ja by pravil, ona je so vo wiele polepšiva a na tom hodí so tvárič, abo môžeme sa o to zepierať. Ale na druhém boku te zákonie a ústavy a také věcky, to je šorenie, ale tam sú pak wiezo tež problémy ľudská. Napríklad te charty, když súdne malé všetky európske kraje, že podpísali, nastúpajú škyt etnických menšín, nastúpajú škyt menšinových rečov, to je šorenie, ale tam falujú te uwiedženské postajenia. To reka, když tam napríklad stejí z Nemska garantuje televizijné vysílanie ve menšinových rečách, to je rienie, ale tam hižo nie je prajené kelko. Když je po Nionov měsac jen serbský magazín v televizii, je hižo spjelnené. To je ten problém po mojim mieneniu, tam te uwiedženské postajenia alebo nejaké kruté daty faluja. Ale najebač toho ja by pravil, so pola mnohých menšín sa tá situácia tež prakticky polepšila, pola Valízov, Baskov, a jeli necháme Serbov přerunovať s tými väčšími ľudami, môžeme jaraderiť ten samiský príklad ve norvegskej přivzať, to sú tež na špor 10 000 ľudí a tam sú samojo tež v posledních desatkách veľké úspěchy žneli. Kaj si ja prajem, na započátku te zákonie a tu te věcky sú trebné, ale vo sebe tá silná vola ľudí samých je trebná. Či ľudia o to rodia a oni sa pracujú te zákonské postajenia užívať. By ja zakončil túle odmluvu, te pozitívne pády nehodia sa spoušitkovnieť, na mnohých miestnach tá asimilácia dále bieží, a Serbia po mojim mieneniu niekde srejdžasteja a skôr stagníruje. Môžu ešte jedno prašenie ešte doplniť. Jak je to s druhými požiadaniami, napríklad s demografickým vývojem? Čo vy mieniče, koľko ľudí slúša k tým menšinám? So wiele ludzi, so my wszyscy, nasza towarzyszość jest starsza a starsza, a ma tutaj takie niekajkie skutki na mniejszyny. No když faluje jedna silná młoda generacja, to wieste skutki
ale já neby tu hlavný problém, já neby tu lepitał. Okay, danke. So. Kniežerein, to serbsku prajú. Vy ste v Serbách tiež derje znatí, pretože wiele let człon dohľadovanskej rady záłožby za serbski ľud byl. Serbski instytut, to môžu tiež preradiť, je jednu knihu od vás. Okay. Jednu knihu publikoval 2018. Ta kniha je też przez stronę Serbskiego Instytuta może zestahnić, PDF. Ta kniha reka nationale Minderheit, Volksgruppe, Volk, Sprachminderheit, ethnische Minderheit oder was? Fragezeichen, das ist noch nicht zu Ende, der Titel, Versuch einer juristischen Begriffsklärung. To rekam, dokaj smo se čenca tu zešli, so smo se vo tih wiele terminov rečem. Jako fachovac za ramikové dojednanie vo škiče národných mienčinov, kotrež bu 1905 a 90 od Európskej rady schválené, a je tu 30 let staré, bychom rádi váš posud slyšeli. Myslíte, že je dojednanie s letami zestarilo, na ktorých miestnach je so jako kmane pokazalo a ktoré aspekty snano viace aktuálne nie sú? Dankeschön. Die beiden Abkommen, und wir müssen immer beide sehen, die für die Minderheiten geschaffen worden sind, also das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und die Charta der europäischen Regional- und Minderheitensprachen, bilden jedenfalls für die Minderheiten in Deutschland ein Bündel. Und es sind längst nicht so viele Staaten bei der Sprachencharta als beim Rahmenübereinkommen, aber für Deutschland glücklicherweise muss man beide zusammen sehen. Sie sind beide in den 90er Jahren entwickelt worden und jedenfalls das Rahmenübereinkommen war eine Reaktion vor allem auf die Veränderungen in Jugoslawien. Das Auseinanderfallen des früheren Staates Jugoslawien und das Entstehen dadurch von zahlreichen Minderheiten in den Nachfolgestaaten, verbunden nicht nur mit Problemen, sondern auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Und da sollte das Rahmenübereinkommen einen friedensstiftenden Beitrag leisten. Natürlich ist inzwischen einige Zeit ins Land gegangen. Es gibt Begriffe, die kommen darin in beiden Abkommen noch gar nicht vor. Die ganze digitale Kommunikationswelt ist noch nicht drin. Es gibt zwar, und darüber haben wir eben schon gehört, die Frage Fernsehen und Radio und wie viel wird da in Minderheitensprachen und in Minderheitenangelegenheiten verbreitet, aber die moderneren Kommunikationsformen sind nicht darin. Nun ist es nicht üblich, völkerrechtliche Vereinbarungen im Gegensatz zu nationalen Gesetzen durch viele Novellierungen immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Es würde dann allenfalls ein neues oder ein Zusatzabkommen geschaffen, aber es würde nie gemacht. Artikel 5 Absatz 2 lautet jetzt so. Aber andererseits, und darauf legen jedenfalls den Minderheiten gut gesonnene Völkerrechtler Wert sind die beiden Abkommen Living Instruments des Völkerrechts. Das bedeutet, ihre Auslegung kann sich entwickeln, gemäß den Anforderungen, die von außen herkommen und gemäß den Bedürfnissen, die aus den Minderheiten formuliert werden.
Und in beiden Abkommen gibt es dafür einen Mechanismus, das ist das Monitoring-Verfahren. Es ist ja nicht so bei diesen beiden Abkommen, dass die irgendwann unterschrieben worden sind und dann in der Schublade landen, sondern die beteiligten Staaten haben in regelmäßigen Abständen, beim Rahmenübereinkommen in 5 Jahren, bei der Sprachenkarte in 3 Jahren, einen Bericht zu schreiben. Und dann findet eine Visitation statt. Es kommt also eine Delegation des jeweiligen Ausschusses beim Europarat, besucht das Land, stellt für das Land zum Teil peinliche Fragen, besucht die Minderheitenorganisationen und die Menschenrechtsorganisationen, geht vor Ort und anschließend wird eine Stellungnahme erarbeitet. Die wird dann in dem gesamten Ausschuss verabschiedet, enthält Empfehlungen und die gehen dann immerhin anschließend an das Ministerkomitee des Europarates, das dann etwas formuliert, was etwa heißt, der Staat wird dringend aufgefordert, das und das zu tun oder zu unterlassen und im Übrigen sollte er auch noch das tun und das tun. Das heißt, die Entwicklung wird aufgefangen. Zum Beispiel, wenn man sich den Schulbereich anguckt, findet man jetzt Forderungen nach Distanzunterricht oder digitalem Unterricht für Minderheiten, die ja geografisch relativ weit verstreut leben und wo es mit täglichem Schulbesuch und Hinfahren nicht so klappen würde, wie etwa bei Teilen der Samen, die außerdem auch noch je nach Jahreszeit mobil sind. Das heißt, diese Aufforderungen kommen und es wird dann bei der folgenden Visitation geprüft, ist da was umgesetzt worden, was kann noch besser gemacht werden. Die Frage der Begrifflichkeiten ist kompliziert, denn es treffen sich da, wenn man von der Ausbildung her guckt, sehr verschiedene Fachbereiche. Hier auf dem Podium sind wir 2 Juristen, was ein gutes Zeichen ist. Nein, weil alles, was gesetzlich verordnet werden soll und eventuell auch noch überprüft wird und eventuell auch Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sein kann, in den ordentlichen juristischen Formen formuliert sein muss. Daneben findet sich aber, ich sage mal, ein relativ weites wissenschaftliches Spektrum. Es sind die Sprachwissenschaftler dabei, die beobachten die Vermittlung der Sprache. Es sind Soziologen dabei, Ethnologen und aus dieser Kombination entsteht dann in dem Ausschuss des Europarates, dem ich noch mal 4 Jahre angehören werde, erst die Kombination der Bewertung der Bedürfnisse einer Minderheit in einem bestimmten Staat und der entsprechenden Leistungen oder Nichtleistungen der zuständigen Behörden. Ja mám tiež za vás ešte druhé prašenie. Ja som moment. Ešte druhé prašenie. Ja som tú knihu naspomnila s tým dlouhým titlom. A chci sa vás prašiť, my máme v Európe, existuje rámikové dojednanie, jedno rámikové dojednanie a porno tému pak veľká ličba pomienovaní menšinových skupin. Jak môžete nám to jako jurist vyjasniť, odkiaľ pochádza tam mnohotnosť a v osobie, ktoré lepšiny vychádzajú z tých rozdielnych pomienovaní? Diese Europäische Konvention hat durch ihren Titel zunächst mal vorgegeben den Begriff National Minorities. Das heißt, auch für die deutsche Fassung,
die es gefunden hat bei der Ratifizierung, die im Bundesgesetzblatt steht, ist dann wörtlich übersetzt worden, nationale Minderheiten. Und das ist der durchgehende Begriff. In der Erklärung der Bundesregierung dazu, in der Ratifizierungserklärung, steht aber bereits verschiedene Begriffe drin. Da ist die Rede von der dänischen Minderheit, von der friesischen Volksgruppe, von den Deutschen, Sinti und Roma, ohne jedes weitere Substantiv, und vom sorbischen Volk. Das heißt, die Bundesregierung hat bei dieser Erklärung die Bezeichnungen genommen, die der jeweiligen Gruppe am liebsten war. Wobei bei den Friesen es etwas schwierig war, weil es da verschiedene Richtungen gibt. Sie haben sich nach längerem Ringen auf friesische Volksgruppe geeinigt. Damit ist keinerlei rechtlich unterschiedliche Aussage über diese 4 Gruppen. Ja? Dem Juristen ist das auch ziemlich egal. Man kann ein Gesetz machen über den Weihnachtsmann und im letzten Paragraphen steht dann, Weihnachtsmann im Sinne dieses Gesetzes ist auch der Osterhase. Oder in dem Versorgungsrecht für Beamte ist das in alter Tradition auf die Hinterbliebenen männlicher Beamte formuliert. Da ist immer von den Witwen die Rede. Und ganz am Ende steht ein Paragraph, Witwe im Sinne dieses Gesetzes sind auch die Witwer. Und damit ist das für den Juristen in der Handhabung eindeutig. Also die Übernahme von Eigenbenennungen führen nicht zu irgendeinem unterschiedlichen Status. Und auch der Europarat, sage ich mal, achtet nicht darauf, auf solche Benennungsfragen. Potrubničak. Niko druhého jurista, Heiko Kusel, vy ste jurist a politikár, a polo vaše politické čelavosti je vulka, a vopřija všelaké vobluky, kajž európsku politiku, inkluzívne spiechovanie EU a vúvičovú politiku, miezi przekročace a mezinárodné zhromadné dzieło, kajž tež wiezu váš angažement za menšinovú politiku, po sobie za náležnosť Serbov. Byste li vy nedom jednu nápravu ve vobluku menšinového škyta zvopravčiť mohu, kajka by to byla a čehodla? K tomu znano 3 slova, kotrež pak gromadže slyšia. Jako prvně bych si vyzopřál připoznat, že Serbo jako indigene lud. S tím zvisuje akceptanca a jednanie o státnym zrečeniu, ktoré sme v serbském sejme přigotovali. A ako třetí typ, ktorý mám tiež za vážne, dokud přesahuje náš serbský alebo náš serbský-němský horizont, a to je jeden menšinový artikel do základného zákonia. To mám za jara trebné nic jenom za nás Serbov, ale tiež za všetky druhé menšiny, za němské Sinti a Roma, za frízijskú ľudovú skupinu a za dánsku menšinu, každý za náš serbský ľud, a tiež popravom za väčšinu tovažnosť, za našu celú tovažnosť v Němsky. Dokud za mne nie, also ja nemôžu zrozumieć, čo dla mieš ta ústava, ktorá je 1848 nastala v Frankfurte nad Mohanom, jeden škytný artikel za menšiny, čo dla mieš Weimarská ústava, jeden škytný artikel za menšiny, čo dla tiež miachu ústave v NDR-ským času, škytný artikel za národnostné menšiny, a náš demokratický zákon to nemá. To ste popravom náš demokratický zákon v susodstve kežorskej ústavy Bismarckova mocnarstva, a to by chcel spiešne zmeniť. Ja chcú vaše náhľady nastupujú v užívanie zapříječov
indigen a autohtoni. W związku ze Serbami w Łużycy dokładniejsze zrozumieć. Wy podpierujecie używanie zaprzyjecza indigen za Serbą, a używacie pak też zaprzyjecza autochtony, so byście sytuację Serbów opisał. Ja zapraszam, choć obhladujecie tutaj zaprzyjecza jako synonymaj, któreż chodzi tutaj so wumienieć, albo choć widzicie rozdziele między nimi, w sobie nastupają sytuację Serbów we Łużycy. Knes doktor Rejnie, tola hižo niekotre zajímavé a pravé slova prajú k osobitým počahám juristov k zapšiečam a fachovým výrazom. Po takým indigene a autochtone sú najprv raz po základže viesové, ktoré pokazete do samsného smíra, ale nic svoby ze samsnej dalekošću. Indigeni jasne przyjdzie ze Waczonszczyny, a ryka tylko kajś domorodne. A autochton ryka przyjdzie z Grekszczyny, ryka też tak niż to podobne, kajś domorodne, aber ze dawna tu bydlace. Może tak przełożyć. To najpierw raz by mógł budzić ten zacząć, że to to samsne, aber kitro blisko. Jeśli pak obladamy statną praksu, a to jest albo zajednicką praksu w Niemskiej, potem przyjdziemy k zajmowym nastokam za dalsze rozmyslowanie. Te 4 autochtone przypoznate mężczyzny, to jest już prawo, są serbski lud, niemscy są Romojo, danska mężczyzna, a fryzyjska luda skupina. To są jedna pola Serbu a pola Frizu, oczywiście o skupiny, które się tam bydlachu, w tych regionach, gdzie oni dżęca jeszcze bydla, oni tam jeszcze bydlachu preda, hacie tam przyszło nikajka niemska statna moc, aber predonice niemskie statnie mocy. Pola danu je to taki konflikt, ta między jest doprytka a dozady, sunewa, takie są te mężczyzny na wobemaj, bokomaj dansko-niemskie między nastali, a pola sind die Aromy, je to jasne, oni so jewa po nam dotal znatych żowach prejni krucz na terytorii, które dżęca tvori Serbsku republiku, nikak velječe 1407, to je to prejni mi znata žova, która to pokazuje, tylko Sinti a Romojo su przyszli do tych regionów, gdzie już eksistowała nikajka statna moc, nikajka niemska feudalna statna moc, aber przedkadnik niemskie statnie mocy. Tylko my mamy tu poprawom ten fakt, że ta statna praksa poczuje na 4 mężczyzny, którzy we sobie nie mają wszystkie tutaj kolonializowace nazonienia, ale obserwują też drugie mężczyzny. A když potem się myśli, kelko lat dobie na mężczyzna w niemski bydlić, prejde hače ona przypoznata jako autochton, to jasne pokazał przykład Sinti a Roma, a ja sam jara za to, że Sinti a Roma przypoznali, na to, że nikak 600 lat są oni tu, tylko 600 lat dosahają. To mamy jako jeden kryterium, jako jedną mierzu. Znate, że jest pytała też polska mężczyzna dostać tu ten status autochtonnej mężczyzny. Polacy bydla w Porowskiej nikak 200 lat. To jest się wtedy odpokazało ze strony Związkowego Knieżastwa, tylko oczywiście 200 lat nie dosahają. 600 lat dosahają, 200 lat nie dosahają. To możemy najpierw raz zwieścić. Tylko autochton, co w statnej praksy, tola bóle nawożuje jako za mężczyzny, którzy ze zdawna tu są zasiedleni, also a nic tak wyraźnie jenoś na domorodne skupiny, które mają też jedne kolonializowace albo kolonialne nazonienia. Hinak je to pola zaprzecza indigeny lud, albo indigen, to są też po definicji, że w
ILO do jednania 169 výrazne sa počauje na ten fakt, že sú predovníci Serbov hižo do kolonizácie, alebo do vytvorenia dženstnejších hranicov jole bydleli. To reka, tutun koloniálny efekt, tute předkoloniálne stavizne Serbov hraja tu jednu bytostnú rolu a tohle sem ja za to obie dve svoje hodždity se na Serbu navožovať. To jedno, to druhé nevuzamkuje podľa Serbov. Ale ja som tohle za to, že by sa tu ten svoj indigenosť užívala, dokud je to tiež prašenie viernościwości. Když sa naša historická situácia jako celkovná situácia analyzuje a na základě tuto analýzu, tuto kompletní a pravé analýzy, hodža sa potom vysa tiež odviesť a s tým tiež skýre lepšie a pravé politické a právnické rozsudky. Zrozumiał som to prawie. Serbia mają też nazonienia z kolonializmem. Wieso? To jest so w niemskim stałowieżnym pismie, a też w szulach, hat to 60 lat šučom prajovo a pisavo, tedy by się ta rzecz o tak menovaný niemskiej wukodnej kolonizacji, deutsche Ostkolonizationen, to by się jeden docela bieżne zapřiječe, tedy so nikto nie ničo przy tym myslil, tedy by się to też zamienša z europejskiego albo niemskiego konteksta, niż to dobrego mieć kolonie, toż nie mieć żadne kolonie, by się jeden boj raus, a tohle są byli te wszyscy rodzi, co są oni kolonie mieli, a tohle są też ofensywnie a zjawne używało tu ten terminus niemska wukodna kolonizacja. To jest potem zmieniło przez antykolonialne hibanie na świecie. To nie by się więcej tak jara pozytywnie obsadzone mieć kolonie, a to jest potem ryczało o niemskim wukodnym siedleniu, deutsche Ostsiedlung. Když si ale jeden to dokładniejsze oblada, što je so w tych srednjovekovských listotkach jole wukodnie od Zolawy a Wobia, što stało, to by się schon troszkę więcej haczeno siedlenie. Tam rejsze też namoceno przeciwko swoja nam jedną rolę. Dziękuję za to obświetlenie jeszcze raz. Ja by som so chcela prajić, ja som myslel na ten typ kolonizacja Serbov przyjdziemy jeszcze později. Ja by som so chcela prašić knieza Šatawy, które mięczyny w czeskiej mają nazhonienia z kolonializmem. No hej, takie prašenie podľa nás cela takhle nestejí, jelizo bych mi to jara silně pytać cili podvězo Česci Roma jsou byli věstým takým kolonizacijským momentam, abo samos do dženšnějšího sú v ustajení, ale podľa nás ta diskuzia o tym takhle dotal nejběží. Wy ste wiadomostnik, a ja wiem, że Juriča to też tak czynia, a wy máte jak wiadomostnik inajší prístup k zapřiečam, hać juristča albo politikario, a jako wiadomostnik derbycie stajnie kategorie analýzy opodstatnieć. Możecie nam prajić, jak sú so vědomostné kategorie hľadajú na národné menšiny v minulých letách zmienili. Kotra analýzová kategoria je z vašeho vida, z vida kultúrneho vědomostníka za situáciu Serbov pôvodná a čehodla? Hej, prediehač ja tu prašenie odmoviu, ja spýtam skrótka naviazať ešte na mojich předkadníkov. Keď vie, že prajiva tun juristický alebo právnický vid je kus hinajší, hač tun etnologický alebo sociálne antropologický. A v tým etnologickým zmysle tun indigénny ľud, tun prienotný ľud je nešto kus hinajšie, hač je tu dotav klinčavo. To nie je případ zo mimo němské,
že jako najnovšie kniežerstvo túle konvenciu o indigénnych ľudách ratifikovalo, je z európskych kniežerstv túle jednož Daniska, dokež ve grenlandskej Inuiča bydlá, a Norvégska. Hľadajú na sámov. A ve těch druhých krajach se o tím zapřieču věle nepřemysluje. A jelizo já jsem hižo se o tím sámijským příkladě řečal, oni opravdu ten zapřieče indigény z etnologického vida se viaza s stylom živěnia. Tuto lidi mají také živění, když se zásadně rozeznávají od majority, nastupají počak k přírodě, k vodě, k zemi, plahovaniu sobou, například pola sámou. A to je něco celé jonkrotné, štož jich umězuje. To řeka, jeli sámojo, so dženca jara kruče sami definuje jako indigénny lud, oni jsou vstupili do związka s Indiánami v Americe, s Inuitami, s tymi domorodnými australské, s Maorami v Novozélandské, ale oni, to je snadno tež kus paradox, ničo nevědža o Serbách. Hej? Oni jsou indigénny lud a tohodla oni jsou tež s druhými indigénnymi ludami přečelia. Já chci jenom ospětovat, že já tuhle diskuziu jara zrozumím, že tam je ten politický aspekt, když by snadno mohl Serbám pomáhat, a tež nic, ale z etnologického vida já vidím jako příhodnější te zapřiječe autochtony a já si ještě jednou s těmi sámami pomáhám, oni jara kruče stojí a za tím, že oni jsou tam Predy byli, ať jsou či Norvégojo, abo či Švédojo tam přišli. A oni se to tež neboja prajič. My jsme tu či preni byli a my máme tohodla tež nějaké práva k té vodě, zemi a podobně. A ve Serbách já nejsem tak husto tohle slyšel, že Serbia jsou dlje živí ve Łužici hač Němci. Hajzo, po mojím měnění skoro hač te formálne pytanie nějakého zupa termína je vážnější také dorazné vystupování za svojské žadania a jich zopravdženie a nech již pod kajkiškulým etnickým adjektivem. A nastupají te vaše prašenie, kajke změny jau nastávají, nastupají ta analýzu menšinových ľudov. Tam snad jedna zajímavostka, tam je ve posledních 20 letech pitnič také posunění od akcenta na etniskost a skerje somerič na řečné prašení. To říká, že někdy do leta 2000 jsou věle encyklopediou říkali encyklopedia menšinových ľudov a někdo říká encyklopedia menšinových řečů Evropy. To je taky zajímavý aspekt. Wutrobniczak, knieże Heino, wystarczy słowa jimać? Proszę. Zur Situation der Samen. Es ist richtig, die Samen, aber nur die in Norwegen, sind gemeldet als indigenes Volk nach ILO 169. Das liegt auch mit daran, dass weder Schweden noch Finnland ILO 169 ratifiziert haben. Dort sind die Samen natürlich anerkannt und auch deutlich unterstützt als nationale Minderheit. Hingegen wollen die Samen in Norwegen nicht nationale Minderheit sein. Sie wollen nicht in das System aufgenommen werden. Sie haben bis zum letzten Bericht an den Europarat der Regierung sogar verboten, über die Samen im Zusammenhang mit nationalen Minderheiten zu sprechen. Jetzt haben sie es erlaubt, aber
sodass ein deutlicher Unterschied zwischen nationalen Minderheiten und indigenem Volk, Samen, gemacht wird. Es ist aber zu berücksichtigen, dass es innerhalb der Samen, so habe ich es in Finnland beobachtet, erhebliche Auseinandersetzungen sind, wer tatsächlich dazugehört. Es gibt sozusagen die Kaste der rentierhütenden Samen, die halten sich für das Salz in der Suppe, und es gibt Hunderte von Verwaltungsgerichtsprozessen darüber, wer von den Samen, die vielleicht keine Rentiere haben, sondern einem anderen, üblicheren Beruf nachgehen, auch mit das samische Parlament wählen darf. Das samische Parlament entscheidet zunächst mal über die Zulassung zur Wahl zum samischen Parlament, und dann gegen ist Rekurs zur Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben, und da laufen heftig die Prozesse, weil es eben nicht klar zu definieren ist, wer ist ein Same und wer ist damit auch noch in der Gelegenheit zu wählen. Nun sehe ich hier, ja, Frank de Boer, hallo, den kenne ich. In den Niederlanden wurde ILO 169 schon relativ früh ratifiziert, aber auch, und das muss man jetzt mal deutlich sagen, wie in Deutschland, wie in Spanien, wie in Luxemburg, und da haben wir es auch, und in Dänemark, als Ratifizierung, als Zeichen dessen, was in Teilen der dritten Welt besser werden soll. Das ist eine Sympathieratifizierung. Bei uns ging auch im Bundestag die Debatte allenfalls darum, und das waren die Gründe für das frühere Zögern auf die ersten Vorstöße der Grünen, welche Auswirkungen könnte das haben auf die Wirtschaftsbeziehungen, die deutsche Firmen mit jenen Staaten haben, in denen es schützenswerte indigene Völker gibt. Heute ist so ein ähnlicher Begriff für diese Fragestellung Lieferkettengesetz. Das heißt, müssen wir eventuell unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Firmen, die irgendwo Urwälder abholzen, einschränken, wenn damit ein indigenes Volk betroffen ist, und führt die Ratifizierung der ILO 169 dazu, dass wir uns anders verhalten müssen als bisher. Es war, ja, bei den Friesen gibt es keine Diskussion über den Begriff. Inwieweit sind Sorben und Friesen unterschiedlich in der möglichen Anwendung von Indigenen? Die Frage habe ich mir auch gestellt, und ich finde keine Antwort, was eine mitteleuropäische nationale Minderheit aus einer etwaigen Zugehörigkeit zu den benannten Völkern bedeuten kann. Um gleich eins vorweg zu sagen, weil ja vor allem mein Kollege den Ausdruck des Volkes so gerne hat. Bereits im ersten Artikel der ILO 169 steht, die Verwendung des Ausdrucks Völker in diesem Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, als hätte er irgendwelche Auswirkungen hinsichtlich der Rechte, die nach dem Völkerrecht mit diesem Ausdruck verbunden sein können. Das heißt, man kann sprachlich, semantisch diskutieren, was ist indigen, was ist autochthon, um es mit Bundeskanzler Kohl zu formulieren. Was kommt hinten raus? Дякую сам. To w porządku, okej. Wy se chcete na to chcete odmówić. To sú kilka veľa prašení, ktoré sú jara zaujímavé. A to je dere popravom, že môžeme v takých prašeniach tiež u serbsky diskutovať. Dokiaľ popravom je tu tá diskusia, až dotal viedla najprv v jędzelskiej, a we francuskiej reči, potom v niemskiej reči. Tam sú všetky fachové výrazy tiež vuvité, a netko činíme popravom jeden vážny krok k správnosti a rovnoprávnosti rečov. My môžeme dopakázať, že tiež naša serbská reč je kmana,
też so k dość komplikowanym jurystycznym prašenjem uprawić, a so serbština nie je jednoznačna reč za domčk a zárodku. Šveše, knes profesor Šatauer pravi, je zajímavé a v úvodí viste prašenia. Dokud tuta orientacja na tutun rozdzielny styl, aber na tute rozdzielne właśnie gospodarenia většiny a většiny respektive indigeného luda. Koba ve sobě jen viste problem. Například, když były muž v Severní Americe zaceli všetky zubry a potom přijde a praje tym Dakota indianám, žádné zubry viace nehoniče, to nie vy nemáte viace vaše tradicionálne vážne živenia hospodárenie, to hospodárenie tohohle vy ešte viace indigéni. To snadno nebyl celé ferne po. Potom je v Łužice. Ja ze smačaného boku pokažem ze svojerovských končín, ze Snáča. A to je ta končina v Łužice, ktorá by najbolje potrechena od vudobovania brunice. Moji predovníci sú byli Buria. Oni sú po tradicionálnym vášňu na dost kudoške půdže spytali svoje živenie viesť. Potom je přišla brunicová jama a ta voda, ta spodná voda, ta podzemská voda je padnova. A te pola, ktoré bychu tak do kutiše, bychu sú potom suchnili. Naraz bychu šo suche. A když bychu oni snano chceli, nie sú mohli viace svoje živenie organizować na zakładzie tutoho ratarienia, ale sú byli nuzowani, na przykład hić do brunice, do brunicowej jamy. A to netko prajeć jako argument, Serbia, wyście to też do brunice chodzili jako dziewoczajo, to snano też nie cyle ferne. To jest kanclara Kohla nastupa, što przyjdzie zadowolni. Na što przyjdzie zadowolni, když by niemskie knieżastwo nałożowało ILO konwencję 169 na Serbów. Jako prynje byśmy docpieli, ja chcę się obmierzać na niektóre bytostne prašenia. Jako prynje byśmy docpieli jedne prawo skorzenia jako każdy Serb a każda Serboka, jako każdy indywidualny człon serbskiego luda albo serbskiego zjednoczeństwa, a też jedne kolektywne prawo skorzenia. To jest tam w artyklu 12. To reka, když by so ILO konwencja na nas nałożowało, hižo, 25 lat prede, potom nie bych mieli bezmocni, stali przed zaureniom srednjej šule w Krušicach a też w Pančicach. Tokož my bychom přístup mieli k sudnictvu, štož tedy nemáme. Also to mám ja za jara bytostne jeden efektívny škít našich práv, ktorý je tam garantovaný. Druhá vážna věc. My diskutujeme v Serbách, sme takhle nedávno tiež v tutem reče, serbská debata činili, o příchodže našeho Kubania. Sú všelakové iniciatívy, serbské šulské tovarstvo má dobré ideje, je idea serbský zákon novelizovat ze stron serbské rády, ale što to říká? My se nadžijeme novelizacije serbského zákona v Zakský že chytro dlouho. To se totálně stalo. A jeli jsme ve statusu autochtonní národní menšiny, dobíme čakat na novelizaciju serbského zákona alebo šulského zákona v Zakský. To říká, jsme odvisní od rozsuda Zakského krajného schéma, od politické vole, od politický goodwill. A ten goodwill je přece tak spěšný, když myśmy to snano trebali. Jsme popravom, v situaci, alebo v roli prošarja, alebo prostvarja. Jeli by se na nás nałożowała ILO konwencja 169, potom bychom po artiklu 27 odstavok 3 mieli prawo nasze kubanskie systemy a możliwości się sami organizować, a stat albo knieżastwo ma tutaj przywiązać. To reka, myśmy nic w roli prostwarja, ale myśmy w roli miejciela prawo. A to jest bytostne. A ja w swoim całym skutkowaniu jako prawnik, što się jestem już 25 lat,
Ženě nisem žádného mandanta zetkal, že jsem jemu oferoval, junu tu možnost být prostva a junu být mějčel prava, so je so juno nicht tun za tu variantu prostva rozhodil, a nic za tu variantu mějčel prava. Ďakujem som. Chcete na to odmówić? Ne, nic jiného, na tom posledním dybka noch co odmluvit, ale já to snadno další perspektivu tu zapřijet. Já nejsem juristka, já nejsem vědomostnica, já jsem vůžická serboka a já se prašam, čeho láme trebujeme docela tu tému, čeho láme docela o tom diskutovat, čas jsme indigen, aber autochton. Já tam jako serboka nevidím žádnou perspektivu a žádný záměr, čo měla, a já tež nevidím tu politickou volu, že bychom ji dostali, že by Němská ILO konvenciu 160 docela podpísala. Musíme tedy, když je ILO konvencia v Němské schválila, jako menšinová rada se tu konvenciu tež zabírali, a menšinová rada je celé jasné práva, my si přijeme, že Němská tu ILO konvenciu podpísa, s jednym jasnym dybkom, also jsme solidární, a by Německa tež v zawiązkach s druhými krajami tam jasne stež zabrała. Moja dalsza perspektywa, którą sobie tu rady menować, ja sam miała 8 lat nazoniena w Berlinie działać. A husto so tu we Łużyce myśli, że wszyscy wiedzą, że to są Serbia, że każdy znaje Serbów. Mamy we związkowym Sejmie dżęca zamięcza jeszcze jaca 700 zaposłanców związkowego Sejma. A tu prynny nadrok, który jsme w menšinom radzie, menšinom sekretariacie mieli, bieše najprve rozkaz, što Serbia su. My chcemy husto so słyszy, my chcemy mieć niekajkie żadania, my chcemy mieć jac pieniędzy, ale zasadne, gdybyśmy najprve tomu šinc, że każdy znaje Serbów, że każdy znaje, što su Frizoje, każdy znaje Danów, a każdy znaje niemskich Sinti a Romów. Weder nie je tu. Weder też w Sakskiej nie je tu. A ja se prašam, jak możemy ze żadaniami, ze takimi huborskimi żadaniami iść do Berlina, a si żadać tu wiecku, gdyż z tym, którzy ma reczyć, związki Sejm docela jeszcze nie znaje te zakłady, które mamy. A to jest wszędzie dzień, a 700 członów zaposłanców związkowego Sejma pokazają poprom tu wiedu, co je niemskie. My mamy 16 związkowych krajów, gdyż mamy wiedu szirić. Ja się prašam, który obraz chcemy rysować, gdyż my zadurje klepamy. My mamy już wielkie dyskusje o stereotypach, co są Serbia. Gdyż ja w mediach popuczu się, gdyż ja ladam, co są Serbia, potem husto, musimy krótko do jutro, przyjdziemy ze, a to są te jeka wuskowace krzyżorie. A to tym ludziom zwołać, a rad prać musimy runohodni Serbia, ja necham so wstąpić w Berlinie ze mojej drastu, która jest moja drasta, ale ja ją nie trzeba tam prezentować, ja chcę być runohodna Serboka, która dyskutuje ze politykami, a ze wszystkimi na zakładzie, na ważnych wieczkach, które są nam smirodajne, a to są te wszedne dyskusje, które mamy, hacie to kupowanie, hacie to dwuryczność, hacie to wszystkie prawa, które mamy. Ja dom mamy dobre prawa, gdyż ja to z drugimi mniejszynami przyrównuje. A ja bym rad sobie przejrzał, że my te prawa, które mamy, lepiej przesadzimy. Ale bóle o to wojujemy ze sobą w opradzie. Przesadza, stu Serbów, serbski lud, który wonka, ja nie chcę prać, który szedny dzień tu działają, a ze Serbów głęboko zabierają, stu znaje, które prawa mamy. My mamy tylko prawa, a my je dość dere nie przesadzimy. My mamy ramiku dojednane, my mamy europejską kartu. Hej, knes Rajnie na początku jara dere rysował, katum proces bieži. Husto przyjdą ekspertów, a komisja, a myśmy przeczynni Serbia, a przeczynni wiedzą też nasi hości, witamy, a znano, gdybyśmy skryli wukąć, jak my krytyczne, also jak my tu te ekspertów używamy za nas, żeby one w ich rozprawie to zapisali, że się nam ważne, to są za mnie skryli te prasze, na których my stajemy, a jedną wiecku
Koto sem se praja, koto že dženca prajo, ja viem, tuta diskusija je vážna, ale ja sa prašam, když sme v štobuchu v obchode te témy boli, kotrež buchu nás nimo to zajmovali. S temo leca przed voľbami do krajiny sejmu Sakskej a Braniborskej, s teme do voľbu Európskeho parlamenta. My vojujeme vo strženie našej demokratie, wo mamy w Sakskiej, w Braniborskiej, w Osybie wujke wużara we Łużyce, ja sam Budyszanka, jakoś u Punżulu dożył, stoją beži, ja sam była na dyskusjach, na demonstracjach w demokratiju, a naprzeciw prawicarstwu. Ja widzę, jak dzieci młodostne so skowają we skupinach beža, a ja zapraszam, to są te praszenia, któreż my będziemy dżęca dyskutować. Tylko znano, bo w przychodzie nie zmieniamy jak te prawa, któreż my dżęca mamy. Znano, ja tylko szczone widzę, ale ja si przychodzę maskierę w tym przemysłu, jak my to, co mamy, zdzierżymy. Ja mám ešte jedno prašenie, to môže pak niekto moment, dokud sme vo solidárnosti tiež rečali solidárnosti s indigeným ľudom na celým svete, tiež prašenie zapriećať, to sme już rozwieścili, podleża stajnej zmianie w ich poznamie, też w ich prawnickiej interpretacji. Jeżeli chodzi o prawnicka kategoria indygenego ludu na europejskie mniejszyny nałożować, które w skutki by to na zwonka europejskie indygene ludzi miało. Má někdo odmluvu na to? Das ist eine Frage mit doppelter Hypothese, also da kommen wir nicht weiter. Es wird nicht stattfinden, sage ich. Erstens sind es überhaupt nur 6 Staaten in Europa, die dem ILO 169 beigetreten sind und davon 5 mit dem erklärten Willen, dass dies umgesetzt werden möge in anderen Teilen der Welt, die wenig genug sind. Es sind nur 24 Staaten, die mitmachen. Fast ganz Afrika macht nicht mit. Man muss mal die Liste durchgehen, es ist nichts. Insofern drängt sich dieser Vergleich nicht auf. Aber ich habe einen Einwand zu einem anderen Punkt. Braunkohleabbau hier im Revier und Einfluss auf die Landwirtschaft und auf die Ertragsmöglichkeiten der bäuerlichen Bevölkerung. Dies hat nicht nur die Sorben getroffen, sondern in gleicher Weise die deutschstämmige Bevölkerung dieser Gegend. Es gibt ja außer Crostwitz vielleicht keinen Ort, in dem die Mehrzahl der Einwohner sorbisch ist. So haben genauso oder noch mehr unter dem Braunkohleabbau mit unzureichender Ersatzleistungen an die betroffenen Landwirte die deutschen Bewohner dieser Gegend getroffen. Wollen Sie jetzt sagen, durch ILO 169 sollen diejenigen, die sorbische landwirtschaftliche Vorfahren haben, einen Entschädigungsanspruch erhalten, nicht aber diejenigen, die deutsche landwirtschaftliche Vorfahren haben? Butrovničak, môžete ešte odmluviť na potom chceme vás v publikume przeprosić też praszenia stajeć. Kniży.
Слышь, Jude Prajva, слышь, ворожи наша демократия наступати трохи. Але на даному боку, ми висоти шпрають, що ж то ж мами, а на що ж ми теж з правом ході. To mamy, dokąd my się to, albo nasi predownicy, żadali. Niczo nam nie dariło. Nic rozwoz, nic nowiny, nic serbski dom, niczo. Co jsme najpierw raz się żadali. So wydobili dać do politycznego procesu, do politycznej debaty, a się żadać. W szerokich dobach a czasach, ale przedstaw by się na początku żadania, a tohle bych plädował za też dalej. Niż to w demokratii się żadamy. To nasze prawo. Że nastupa to jest naprzeczenie od doktora Reima. ILO docewa nie reflektuje na tu gospodarską wszelakość większości albo indygenego ludu. To jest teza, którą jest profesor Schattauer przyniósł, a ja chcę z tym co rozestawić w dyskusji, dokąd widzę ja tam wiesz problematyku, dokąd ja może widzę też zakłady starego, tradycyjnego właśnie gospodarenia indygenego luda zniszczyć, jako wieczne wytwórstwo, albo jako stat, to jest to stało, dla Indianerów oni są wszystkie zubre odselili, a potem, ta kultura nie są więcej mogli honić, super, ale wiedzą też, ten cowboy, ten biały cowboy więcej, nic nie będzie o tym też, podrychnie ten też więcej, nie może, a nie super honić. A ja chcę to przyrównać ze problematyką ratarstwa w Łużycy. Wiedzą Serbia są tradycyjnie ratarski lud. Tiżo ze Srednjowieka sem, oczywiście byśmy dobre ratario, na to pokazuje, wiecie, historyczne żowa, na to pokazuje też nasz intensywny skład w ratarstwie. Oczywiście jsme otwarta, albo nasi predownicy od ratarstwa nie to rozumieli, a tutaj tradycyjnie forma garantowania naszego żywienia albo naszych predowników jest na przykład przez bronicu zniczyło. A nie tylko prać, aha, wy jeszcze więcej dalej hajli wasze tradycyjne formy ratarstwa, ale jeszcze potem też szli do bronicy. To Serbom wymitować, a to używać jako argument przeciwko indygeności. To nie mam za ferne, to nie jest z zasadami dobrego postupowania w prawie, nimm się praj treu und glauben, nie chodzi się zjednoczyć. A mimo toho nam dzieło nawożowanie ILO konwencje. Ja wiem, że się indygeność na szeroko właśnie dyskutuje. Też w wszelakich sferach a wiadomostnicach. Ja chcę na kromie jedno pisomnić, też my jurystas, my to mienienia, że my wiadomostnicy, ale to jest nakromne pisomnienia. Okay. So, jako posłana Sada, also, a tam w ILO konwencji raja rolu sprenia, że to jedna skupina ludzi, którzy ma predowników, którzy są już żywi byli na tym terytorium przed kolonizowaniem, dobywaniem albo postawieniem niczych granic, prenidyb, tutun do kolonizatorskie fakt, do kolonizatorskie stawisne są prenidyb. Drugidyb je, co jest tu ta skupina ukowała, wiecie, tradycyjne, socjalne, kulturelle a tak dalej instytucje, aber Einrichtungen nimmst du. A z tym je na przykład też jedna rzecz minena. A ten trzeci dyb je, że są tu ci ludzie, to minenia, że są oni domorodny lud. A jeżeli są Serba, albo Serbokowie na się praszać, że są to indigene, potem won wiedzą lada, što si ja Indianer ja nisem, a tak potem ne klinči, Indianer kaž indigen. Indianer pak je jenož zakvad milenja, geografijsko milenja Kolumbusa, koji se misli zove indijske, a indigen kaž frajno, o tem smo rečili, to so občinče poslednji, ja. A deli sa pak tuto Serba, abo tuto Serbo, ki se prašaš, su Serbia domorodni lud v Łużycy, potem tebe kuješ, zavište, what mo vi zasaj. Tak nie za kozla, to trochę przykład z tymi utopionymi bizonami w Ameryce. Ja jestem rady, że również tu Ameryku mianował, dokąd tam jest ta sytuacja, nastupają indygeność najjednorysza. Tam wszystkie te ludzie, którzy są tam żywi, byli do przychodu
těch Kolumbusa a druhých Europeanů, to jsou indigénne lidi. Indiánojo, Inuiča, Aleuča a tak dále. A šajene hači, že žádné bizony tam nemají, či predovníci jsou na tuté, oni jsou tam prostě do toho časa byli. Ve Americe je to absolutně najjednodušší. Ta kategoria indigenosti ve azijské a Africe, tam je to veľa komplikovanější, tam některé kraje, jako Čína, abo tak chce o tím něco pitnejť, druhé snano haj, tam je to také jara nepřevidné. Ale jacich prajícov opravdu, to je jedna UNO konvencia z leta 2007 nastúpajú tie indigénne ľudí a opravdu jedna krutá, použitkovná definícia neobstojí. Hej, posledná sada, do češtiny se to slovo indigény jako původní převožuje. To říká prenotný. Zasnano může se tež ve srbštině s tutým zapřiečom než to činič. Čau. Wutrovničak, nitko máš v podiume tú skladnosť tiež prašenia stajič na našich hostí. Prošu. Dio by sa mikro využívať. Knjeni Šočina je prajva, zo je ta čeža v tym, zo in dobi najpremo v związkowym semje prajč, tu su poprom Serbia. V tym wukomiku sem ja si nedom mysliła, to by to lata ilu 109 a 60 żulkotna była, gdyż mo nesme jace prostwojo, ale mejčelio prawu, drika ne bohmo dobili nikomu ničo jac ujasnić, što mo sme a što mo chcemo. Potom je přišlo vyroženje demokratije. Nitko v ramiku nimskiej polityki so o tym dyskutuje, kajen może te ustawowe sudnictwo szkitać. Przed tym, coś znano przyjdzie. Przed demokratią, kiż wotebiera. Praszenie na podium. By tu ta ilu 109 a 60 jen sryt był, kiż po nas mu szkitać przed tym. Zomo prawa zubimo. Soll ich das mal übersetzen? Wovor? Also davor, wenn unsere Demokratie zu Ende geht, kann uns die ILO 169 davor schützen. Stu, chce na to odmluvit. Wollen Sie darauf antworten? Sowohl was den Bekanntheitsgrad der Sorben und der anderen nationalen Minderheiten betrifft, als auch die Frage, ob ein größerer oder geringerer Schutz der Demokratie durch die Anwendung, die innerstaatliche Anwendung von ILO 169 erreicht werden kann, muss ich sagen, wir haben seit über 25 Jahren das Rahmenübereinkommen und die Sprachencharta mit parallelen Intentionen. Und wir reden ja auch von denselben Gruppen, die durch sie betroffen seien. Das heißt, wenn die Judith meint, die Sorben seien in Berlin nicht hinreichend bekannt, obwohl wir die Bundesregierung seit 25 Jahren alle 5 Jahre einen Bericht darüber und alle 3 Jahre einen Bericht darüber nach Straßburg schicken muss, dann hilft eine ILO-Konvention 169, die ja allenfalls von einer der 4 nationalen Minderheiten eingefordert werden würde, auch nicht weiter. Ja prošu najprv prašenja ešte z publikuma.
So, ich bin kein Jurist, ein bisschen Wissenschaftler, aber vor allen Dingen Ingenieur. Also ich gehe relativ pragmatisch an die Sache ran. Deswegen kommt mir das ja entgegen, dass man fragt, wofür das Ganze. Uns geht es ja am Ende darum, als Herbstgesehen die Rechte, die mit der ILO 169 verbunden sind, zu bekommen, weil wir darin einen Mehrwert sehen. Und ich würde vorschlagen, also ich sehe, dass dieser Begriff indigen doch sehr differenziert betrachtet wird und viel Konflikt mit sich trägt. Das Schöne ist, wir brauchen darüber nicht sprechen, denn wie Sie bestimmt wissen, der Begriff indigen kommt in der ILO 169 in der deutschen Fassung gerade 0-mal vor. Das ist erstmal ein wichtiger Fakt zu wissen. Und zweitens ist wichtig zu wissen, entgegen was Sie sagten, Herr Rhein, es war sehr wohl ein wichtiger Diskussionspunkt bei der Ratifizierung, ob es für die Sorben zutreffen könnte oder nicht. Da herrscht offensichtlich eine relativ große Angst in Berlin. Und glücklicherweise kann man beim wissenschaftlichen Dienst nachlesen, wie der wissenschaftliche Dienst dazu gestanden hat. Und er hat, ich kann das mal kurz zitieren, festgestellt, insofern passen die oben angeführten objektiven Kriterien des Artikels 1b der ILO-Konvention 169 auch auf die Sorben und Wenden. Er hat dann nur gefragt, wie ist es mit der subjektiven Seite? Und da hat die Bundesregierung, wie ich finde, ein sehr schlechtes Gesicht gezeigt, in einer schlechten Tradition, nämlich sie hat Zwist gesät in das sorbische Volk, indem sie eben gerade gefragt hat, fühlt ihr euch als indigen? Und sie hat nicht gefragt, fühlt ihr euch als eingeboren? Wie Herr Kosel gesagt hat, wenn sie gefragt hätten nach Eingeborenen, hätten die Sorben sicherlich gesagt, natürlich sind wir hier eingeboren. Und ich glaube, und das steht auch in dem wissenschaftlichen Dienstbericht, die Frage der objektiven Kriterien mit der Siedlungskontinuität vor der Grenzziehung, die ist ja deutlich und eindeutig beantwortet. Meine Frage ist deswegen, die ich jetzt stellen möchte, warum, also was ich vermisse in diesen ganzen Diskussionen von Seiten des Staates, man fragt, was sind die Risiken vielleicht für den Staat, man fragt aber nicht, was sind denn eigentlich die Chancen, also wenn der Staat das sorbische Teilstaatsvolk als ein Teilstaatsvolk, also als ein solches begreift, dann sollte er auch mal diese Frage stellen, denke ich. Und das vermisse ich sehr stark. Und da würde ich Sie fragen, Herr Rhein, Sie haben es vorhin die Frage nicht beantworten wollen, aber ich würde doch mal fiktiv fragen, denn das ist unsere Vision. Was wäre denn, wenn Deutschland 180-Grad-Drehung macht und nicht sagt, das haben wir als Sympathie gemacht, damit es anderen gut geht, aber bei uns gibt es kein Problem mit sowas? Denn ich glaube, für diese Lehrsituation als Lehrmeister wird auch Deutschland oftmals sehr kritisiert. Was wäre denn, wenn wir positiv herangehen würden als Bundesregierung und würden sagen, lasst uns doch mal ein Beispiel sein, ein positives Beispiel mit den Sorben, lasst uns mal rangehen, alles rauszuarbeiten, was Tolles geschehen könnte und das als ein Vorbild für die ganze Welt praktizieren. Ich glaube, es bringt nichts. Wir stolpern bereits über Artikel 1 Absatz 1 klein a der Definition. Es geht nämlich um in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, das sind wir, die sich infolge ihrer sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse von anderen Teilen der nationalen Gemeinschaft unterscheiden und deren Stellung ganz oder teilweise durch die ihnen eigenen Bräuche oder Überlieferungen oder durch Sonderrecht geregelt ist. Wenn ich mich hier umgucke, hier sitzen 2 Sorben auf dem Podium. Ich sehe keine Unterschiede im Sinne von der Definition, die ILO macht. Wem sehen Sie hier an? Nein, nicht die Hautfarbe. Sprache zum Beispiel. Ja, nicht eine weitere, sondern überhaupt nicht die Staatssprache zu können. Entschuldigung, lassen Sie den Herrn Rhein bitte aussprechen. Ja, okay. Also
Ja mam tu jeszcze jedno napraszovanie z czata. Kolonizátorjo sú našim predovníkam je z druhým też svoju nábožninu nanuzovali. Što po takým činíme s křesťanstvom, když chceme indigeni byť? Knieže Kozolo? Also sprinja jeszcze raz to dr. Reim je počával na DIPK A. DIPK A, my docela nediskutujeme, dokud my nebydlíme, alebo nesme v kmenách živí. Za nás je základ DIPK B a prošu so s tím rozestaviť a o tom diskutovať, tož my jako představu do debatu neseme a nic tu debatu viesť na Putlandské kolie, ktorýž znamená my docela za debatu nevyužívame. Also ja som z jara za kontroverzne rozestavenie, dokud to přiniesie náš dopredka, ale prošu jara na tym zakładzie dyskutować, gdyż gdzieś w opravdzie ta możliwość nałożowania i ilu konwencje data je po naszym mieniu, a to jest DIPK B, kaj sprajne. Ale što čím je křesťanstvom, to właśnie tak je, dokud nigdzie na świecie nie ta debata so maso ze przypoznaczem indygenich ludów, że mają sobie procesy, które są z kolonizacją wiedzą związane byli, że mają sobie te procesy zase ruczo wieść, aber tak, to debata docela nesti, a my wiemy, że indigeni ludzie są na bożinu druhých wielkich narodów, które są knestwo nad nimi dobili, przywzali, ale nic jednoż przywzali, ale też swojskimi przedstawami przekisali, aber to k tomu dali. Když na przykład si wobladamy hajenie chrześcijańskiej wiery pola Serbo, tam są tam wiele elementy ludzka, które mają swoje korzenie w przedchrześcijańskim a przedkolonizatorskim czasu, każ na przykład krzyżario. Knieže Wauda, mikro stojí tam. Ja mam potrebu nešto reći, so ILO 169 nie prawo, a to stoi też w definicji celina z początku, bis to zna pod DIPK B, aber tak mianujúce. Tam najprv se definuje, što se pod domorodnym rozumí, ale potom so definuje celé jasne na jednom vážnom místne, so netrebaja všetky kajkošte, ktoré sa tam menuja, přitrechiť. Dosaha, kde sú niektoré existentne. To je tohodla vážne, když dr. Reinier o tom rečal, když Leoš se o tom rečal, so nie je docela možno jednu menšinu ze druhej přirovnať, takže každá má svoje stavězne, každá má svoje vůbiče, za to jara Češko někde zhromadnosti namakať. A tohle si ja myslu, je ILO konvencia celé mudré, tutum pasus nudzava, so dosaha, když mojla dvi, aber ci kajkošte přitrechia, ktorýž na domorodnosť jednoho ľudu přitrechia. A to, ja smím samo tvrdiť, že jak ILO konvencia 169 definuje domorodnosť, so všetky kajkošte, ktoré tam stoja, za Serbov přitrechia. Mohli potom diskutovať, ale to bude předaleko vedlo. Ďakujem za vaše prispomnenie. Ja som myslel, že my bychom trebali experta za indigených ľudov, kýž by nám to vyjasniť mohl. My máme tu ešte prispomenie v Čeče. Vor Jahren hat Will Kimlicka gesagt, dass die Rechte indigener Völker gegenüber nationalen Minderheiten so viel stärker sind, dass alle die indigene Rechte will. Davon weiß ich nichts.
Also es ist keine, es ist jedno przypomnienie. Macie, proszę, to możesz ten... Bešku pojedám Jano Pičku srbský do Kulaž. My som pojedám v Němsky. Das sind viele interessante Sachen jetzt in der Debatte, was die Begrifflichkeit angeht. Jetzt wurde gerade der kanadische politische Philosoph William Nika genannt. Das ist einer der Autoren, der sich sehr viel Mühe gemacht hat, um quasi die verschiedenen Kategorien von Minderheiten voneinander zu unterscheiden, vor allem die Alten und die Neuen, aber auch hat sich auch mit den indigenen Völkern beschäftigt und hat sich vor allem auf den kanadischen und den US-Kontext konzentriert. Was die Indigenen angeht, es ist ich weiß jetzt nicht, wie man das so ins Deutsche übersetzen konnte, aber diese Voranteriorität, also die Sache, dass diese Völker in einem Ort waren und es gab lange Zeit keinen Kontakt und als es einen Kontakt gab, dann waren die Veränderungen sehr, sehr brutal. In Kanada ist es belegt worden, also durch durch die Annahme von Territorien, durch die Tatsache, dass die Kinder aus den Elternhäusern genommen wurden und dann in diesen Internatsschulen gebracht worden sind und so weiter und so fort. Aber im deutschen Kontext ist es schwierig zu sagen, dass es war natürlich nicht so ganz genau, aber man muss auch verschiedene Sachen unterscheiden. Das wurde hier genannt, zum Beispiel, also das ist ein interessanter Punkt, fand ich, die Tatsache, dass die verschiedenen Gruppen, die als Nationalminderheiten in Deutschland sind, stark voneinander unterschiedlich sind. Also das ist ganz klar, dass die zum Beispiel, was die Shinti und Roma angeht, dass die sind später angekommen. Die Frage der dänischen Minderheit ist eine andere Kategorie. Ich war neulich auf einer Tagung der FUN und da sieht man ganz klar immer diesen Konflikt zwischen, also da sind angeblich alle Nationalminderheiten, aber tatsächlich sind viele, von den Gruppen, unter denen die Sorben, die dort waren, die keinen Mutterstaat haben, in der kanadischen Politikwissenschaft und auch, das sind auch Begrifflichkeiten, die auch von William Nika benutzt wird, da spricht man von Minderheitsnationen und nicht von nationalen Minderheiten, weil das sind diese Gruppen, die zwar nicht unbedingt indigene Völker sind, aber auch nationale Minderheiten im Sinne von es gibt einen Mutterstaat irgendwo und viele Gruppen in Europa sind so, aber in Zentral- und vor allem in Westeuropa gibt es weniger davon. Also eine Sache, glaube ich, die wichtig ist für die Debatte, es wird immer wieder darüber geschrieben in Sorbenkreisen, das war zum Beispiel für Ludwig Elle war das ganz klar, die Sorben haben keinen Mutterstaat und deswegen die sind in eine ungünstige Lage im Vergleich zu anderen Gruppen und ich finde, also ganz abgesehen von dieser Frage der Autochtonität, man sollte wirklich diese Karte auf jeden Fall spielen, weil das bedeutet, dass besondere Minderheiten komplett verlassen sind, können sich nicht auf einen Staat stützen, der für sie spricht. Und ich finde zum Beispiel die ganzen Vergleiche mit den Dänen und den Sorben, das hilft uns nicht weiter. Wenn wir zurückkommen nach Kanada zu die Frage der indigenen Völker. Es gibt natürlich, es ist nicht alles ganz schwarz-weiß. Also in Kanada haben wir 3 große Kategorien. Die sogenannten First Nation, die ersten Nationen. Dann haben wir die Inuit im Norden, die aus kulturellen Gründen sich trennen lassen wollen von der ersten Kategorie. Aber dann haben wir eine dritte Kategorie, die wurde hier nicht genannt, aber man hat sich auf sie bezogen, wenn man von Bison und so spricht, dann redet man von den Métis. Und die Métis zum Beispiel gelten auch als die dritte Kategorie von Autochtonen in Kanada. Und damit sind besondere Rechte verbunden.
alle diese Gruppen, die waren da vor der Gründung, der Staatsgründung. Das betrifft auch Nationalminderheiten, deswegen spricht man von Nationalminderheiten und nicht von Gruppen, also Leute, also Minderheit mit Immigrationshintergründen und so weiter. Aber etwas, was wichtig ist und interessant bei den Métis ist, die sind zwar nicht so alt, die hat es nicht gegeben, bevor die Europäer nach Nordamerika gekommen sind. Die sind entstanden, also dieses Volk und auch als Volk, ich sage es nochmal, anerkannt, dieses Volk hat sich quasi aus einer Mischung aus französischsprachigen Siedlern und Cri, also Leute von dem Cri-Volk. Das ist einer der größten Völker in Kanada, was die Indigenen angeht. Und nichtsdestotrotz sind sie auch als indigenen Volk anerkannt, obwohl sie viel später kamen. Aber die waren schon da vor der Staatsgründung 1867. Also das wollte ich sagen. Und ein letzter Punkt zur Begrifflichkeit. Und ich würde gerne hören, was Sie alle vier zu diesen Themen irgendwie zu sagen hätten. Es wurde hier auch unterstrichen, dass die Begrifflichkeit ändert sich auch je nach Sprache. In Kanada zum Beispiel, wenn wir sprechen von den indigenen Völkern, wir benutzen nicht dieselben Wörter je nach Sprache. Auf Französisch ist die Rede von Autochtones, die Autochtonen, les peuples autochtones. Und auf Englisch ist die Rede von Indigenous Peoples oder Aboriginal Peoples, was man immer weniger benutzt, seit ungefähr 20 Jahren, immer weniger. Und das bedeutet, also es ist interessant, die kleinen Unterschiede und Nuancen zu sehen, die von Herrn Kosel zum Beispiel am Anfang präsentiert wurden und ich bin sehr dankbar dafür, diese kleinen Nuancen zu haben. Und ich glaube, die können wichtig sein in besonderen Kontexten, in anderen vielleicht weniger. Also selbst bei uns in Kanada, es ist wirklich eine Frage von, je nachdem, ob man auf Französisch oder auf Englisch die Sache thematisiert. Vielen Dank. Дякую, Сан. Прошу. Mi by ważne było na tą czasową rumninu sobą zaprzyjeć, dyszyn o tym zaprzyjeciu kolonializm ryczy, bo dżęca by jara wiele o kolonializmie rycz. Jako stawiznaka możu jeno sprać, że nie jest legitymne ten kolonializm, szojny jak my, što se potom direkt za tym koła, w 12. listotka przyrunować z tymi procesami, ki su so w zażnym Norwegu stali. Ten kolonializm w zażnym Norwegu ma no cyle hinajszą kwalitu, hać ten kolonializm w 12. listotku. Mianowicie kolonializm w zażnym Norwegu jest związany z kapitalizmem, z jednym kapitalistycznym systemem, który się ludzi wyklukował, a który się przyrodu wyklukował. A tam Serbia nie są stali tak rec na stronie tych woporów, ale sobą na stronie tych, którzy są ten kapitalistyczny system do świata nesli. Ja sam była, albo sam delegatka Światowej Rady Cyrkwi, a tam są mnie tyknęli do skupiny indigenych. Ja sam 3 dni była romadze z indigeniami, aż też może, ja kraju što sam tam nazoniła, oni bychu so dziwali przez naszą dyskusję, a bychu nam ju nidom odreknuli. Ja sam 3 dni z nimi siedziała, aż to się cyle jasne je, ja nie jestem indigena, a nie mam żadne prawo z nimi ryczeć. Ja skoro nie jestem prawo miała z nimi w jednej żurli być. To jest jedno jara krute nazonienie, a oni mają jara jasne przedstawy o tym, štuje indigene, a tu te horio, što su, o čim su oni tam rečeli, s tym my so ne možemo, to nije ani žana kategorija přirunovanja za mne. A jedno celem krótkie przypomnienie jeszcze ze stawiznisko widać, to też nie trzeba, że su Serbia si dobili przed co wszystko wuprosić. Myśmy też jara wiele też od Niemców, hej, tak możemy też brać starane dostanęli.
Butrobný Jack, tuto přizpomněním, já bych pokazala na jeden poskyt z centrály kněz Döring je tu a on tu knihu ale dženca bohužel sobu nepřinesl. To je kniha od Sebastiana Konrada, Deutscher Kolonialismus. Tak čenka, to se může každý přečítat, ona je tyž tak čenka, dokud Sebastian Konrad a jara dobrý globální historikár je německý kolonialism na čas od 1880 do 1919 na tuto dobu tykný a nic do 12. století. Posledné prašení. Skrutka, prošu. Ich finde, diese Debatte ist natürlich sehr wissenschaftlich, das ist auch ganz wichtig. Kolonialismus hat man vor 30 Jahren vielleicht im Kontext von Osteuropa auch noch nicht verwendet, heute macht man das. Auch wenn der sich sicherlich vielleicht unterscheidet von dem vor 800 Jahren. Es geht ja aber darum, was ist passiert. Und an der Stelle würde ich auch aufrufen, die Frage wurde noch nicht beantwortet. Ich würde empfehlen, an die Chancen zu denken, die sich hier bieten. Und wenn draußen im Oktober die Nazis dann unsere Ministerien vielleicht übernommen haben, dann würde ich mich sicherer fühlen, wenn nicht nur Deutschland die Charta der Minderheiten sprachen und das Rahmenabkommen unterzeichnet hat, sondern auch diese UNO-Konvention. Es ist der Geist, der da drin steckt, ist doch das Entscheidende. Worum geht es denn? Es geht darum, marginalisierte Gruppen, die irgendwann mal unter die Räder gekommen sind und die sich sprachlich, ethnisch von der dominanten Gruppe unterscheiden, zu unterstützen. Und in der ILO 169, also ich kenne jetzt nicht den genauen Wortlaut des Rahmenabkommens, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Granate, der Text, der dort vorliegt. Und Deutschland hat es ratifiziert, im besten Sinne. Und ich bin als Grüner stolz darauf, dass die Grünen Teil dieser Initiative gewesen sind. Und jetzt freue ich mich auch, dass es eine sorbische Volksvertretung gibt, die das auch für uns Sorben einfordert. Und ich rate dazu, einfach die Chancen zu sehen. Wenn die ILO 169 auch in Deutschland gilt, dann haben wir als Sorben einfach die Möglichkeit, bei dem Raubbau, der hier mit der Braunkohle nach wie vor stattfindet, ein ernstes Wort mitzureden. Es muss sich mit uns ins Vernehmen gesetzt werden. Und es wird auch nicht mehr möglich sein, uns die Schulbildung einfach abzusprechen und zu verhindern, dass wir die adäquat bekommen. Die Chancen stecken da drin. Und warum sollen wir die nicht nutzen? Das kann ich nicht verstehen. Ďakujem mi vod mluvit, děkuji za to přispomnění a bych ráda našim hostčím ještě jinou skladnost dala. Poslednou sadu prajič. Předtím, než půjdeme domů a budeme potom doma v ložu o zapříječách. Co nič. Judith, môžu vás prosiť o poslednú sadu? A to Česko, me ve jaravele beži jeno krutkovecko, ja ne vidžu, ve ti ILO 126 sa jeno šansu, ale skere riziko. Riziko la toho, ešte raz, kada še sa prede prava, kotre v obraz chceme jako Serbia tiž rysovač. A kotru rolu muszę jako Serbia widzimy. Ja jeszcze raz powiem, ja jestem łużyska Serboka, a ja cu, macie unine, ja mówimy o całych innych temach w politycznym kontekście, hać po ilu 160. A do druga rzecz, tomu, ja nie widzę też, że będzie to ilu 160 w niemskiej za Serbo ratifikowana, ja ratifikowana, ale przesadzić. Ja nie widzę tu polityczną wolę. Tam ja skieruję, we mnie no Hajka Kozla, jeszcze raz, a tutaj dyskusja już egzystuje, 30 lat to, my chcemy jako narodne mniejszyny w zakładnym zakonu zapisane być, to jest oborski naród.
Можемо далі в этом воювати, подивимо ту праву комік, за то намакач. А де ту хвилю не було, конц po přechodcu v 90. letach je ta šansa väčšia bola, že by sa to presadilo v dnešním času, ja to tú chvíľu nevidím, znamená nic. Netko. Ďakujem sa. Knieže Kozolo, za vás prošu poslednú krutku sadu. Ja se nađem nic posledné slovo, ale snadno za dženca. Što je Janka prava je važné. Dokud vizo ILO nas ne škita před nedemokratickým vůvičom v našem kraju. To nic. Ale ILO může být jedna snadno mała, ale tohle existovaca závěra přečivo politice nedemokratických moců, jeli oni kniežerstvo převzaja. To ja schon widzę. To prašenie w uskutku ILO jsem ja rysował, my dostajemy prawo skorzenia indywidualnie a kolektywnie, my możemy nasze szulstwo organizować, a knieżerstwo derby to przywiązać, myśmy mieli czele prawo, że szulstwo nastupa, a my mamy ważne prawo soboryczenia, eli drzewo, dalsze wujcze naszego regionu, w Sorowizn a tak dalej. Što się też dere za druhých wobydle Łužice, dokud na te właśnie dostanu ludzie ze Łužice, którzy są bezpośrednio potrecheni też w odwiestnych projektów, programu a tak dalej, że zbudowanie na przykład Sorowiznu, na przykład Kopora nastupa, a nic jenoż ludzie, którzy bydla daleko precz od Łužica, którzy mają cele inaczej, też gospodarskie zajmy, hać znano wobydlerstwo w Łužice. A judy te prawa, że domy wojować za menšinu artikel v základním zákoniu. Ale jeli chceme tam bojovať, čo dla noch chceme tiež vo druhé veci bojovať, napríklad vo připoznače jako indigénny ľud. Wutrobniczak, knieże Szatowo, ty za was. Posledná składność. Hej, no ja som již o tým povedal, po mojím mieneniu sa v posledních 70 letách wiele polepšilo. Nastúpajú prístup státnych orgánov alebo tovaršnosť k menšinovým ľudám. Ve povojci 20. listotka te menšinové reče to běše hiž české je problém, potom po ničím je to běhižo pravo a džen sa reči o obohačeniu a samo o obohačeniu většiny. Vězo to kus každá riana floskla klinčí a v opravditosti to tak přece neskutkuje, ale tohle na tu tým půjčuje pitnič vulký postup. A já chci jenož vospětovat, že Serbia mají hižo telko pravou zapisaných, ale tu například na sudnictví serbské reči, po mojím měnění ještě tajky pad nebě, abo jenož tu něničky. Ale po všetko, to je jenož jen příklad, ale čehodla jsou adresy na listach ze serbských institucí serbsce nepisaja. A to jsou tysaci a tysaci takých maličkostčov, když pak na koncu je větší sebevědomie a jen větší samozrozumlivost toho serbského daja. Když jsem ja prejla, nejsem zásadně přečivo ILO ani indigenosti, tež když z mojho vida etnologického to kus podživně klinčí, ale chci jenož rozpětovat, že práva, když Serbia hižo maja vyžívač a jsou více a výraznější jako Serbia uznávač. Tohle já tež tu dženšnější konferencu vítám, když je ve serbštině odběžávaš to až do dženšnějšího něje, tak než to celé běžné. Děkuji se. Ja, auch ich meine, die Sorben sollten die Rechte, die sie zweifelsohne jetzt schon haben, nämlich aus dem Rahmenübereinkommen und der Sprachencharta, intensiv einfordern und nutzen und auch in Dialog mit der Überprüfungsstelle, nämlich dem Europarat, regelmäßig auf Defizite hinweisen. Ich halte es für eine Zerfaserung der Kräfte, die
vorhanden sind, aber auch begrenzt sind. Wenn man jetzt noch viel Kraft in einen dritten Weg setzen würde, nämlich die Frage, überhaupt erstmal innerstaatlich so weit zu kommen, dass man als geeignetes Volk im Sinne von ILO 169 angesehen wird. Was danach kommt, ist noch schwieriger als beim Rahmenübereinkommen und der Sprachencharta, denn die Begrifflichkeit in ILO 169 ist noch mehr geprägt von unbestimmten Rechtsbegriffen als in den beiden anderen Abkommen. Das heißt, die Diskussion über das, was angemessen ist, was möglich ist, was nötig ist, was finanzierbar ist, ist noch viel weiter gefächert als bei den bisherigen Abkommen. Wutrovničák. Na koncu našeho večera ja bych so chcela, ja so vám Jara ďakujú, so ste prišli, my si Jara veselíme, so ste prišli, so ste s nami diskutovali, so ste kritická naprašenia měli. Ja nitko pro Wutrovničák, božeme na strové zasowidzenie, za niektórych snad za 2 týdženie we Wojerycach 10. apríla. Byli to tak, božeme.